Fascinantne su, stvarno vrlo visoko i uhvatite određena količina straha kad uđeš gore, jer imaš rijetku priliku baš biti ovako izložen na jednom objektu za kojeg smo upravo do sad doznali da je bio miniran cijeli. Joj čovječ, šta je ovo dobro? Gledajte to. Kad se popneš tu, sjedneš, a više nema drveta ničega, sve je zgore u pičku materiju. A gle, tu se sjedneš, uvijek bi ti potegnuo ovak noge, kada treba ti, samo se trebaš gurnut. Ne, on mi se pravi ovo. I bio dosta dobar. Gledam ove zelene borove i pada mi jedna ideja ni za uska kaonica. Kaj? Booo, još i vjetar, ej. Booo. Vjeverica, vidi vjeverica. Snimaj vjevericu. Vjevericu snimaj, gledaj, vidi. Ljepša da je na Zrinjevcu. Ljudi, ej, treba vrelo dosta nije. Bravo, evo idemo. A ovo je fascinantno, evo. Pa zove sami ruku. Tu se odražavaš. Žum.